درود و درهبات گلین چاروکا مروچی 4 مارچ سید ظہور شاہ ہاشمی چ دنیا رفتن روچے سید ظہور شاہ ہاشمی 21 اپریل 1926 ودی بوتگو 4 مارچ 1978 چائی جہانا شتا 52 سال عمرہ سید ظہور شاہ ہاشمیہ پا بلوچیا بحث کار کتا بلوچی زبان و لفظاں کے نام گرگ بھی گڑا سید ظہور شاہ ہاشمی نام علامہ کہتے ہیں سید ظہور شاہ ہاشمی بیرانی یا ودیبو اگر روچا ما سید ہاشم یا یاد کنیں آئیے ادی رہا رویں قبر کتبہ گو گلاب آپا شو دیں قبر سرا پل تالان کنیں واتر رویں بزاماوتی ذمہ داری پورا کو دمنے مگائی بتن یا رپتن روچا ما سید ظہور شاہ ہاشمی نامہ مراگشی کنیں ادھر سید بابتا نوشتان کے وانے کہ سید کجا ودی بتا کجا ونتگی کجام کتاب نوشتا کتگنتی او کجام روچا بیران بتا گڑا میں ذمہ داری ہلاسما منی حیالا سید ظہور شاہ ہاشمی نام اکرچا ای وڑی انچنا چستو ایران بستریں سید ہاشمیاوتی سرجم زند ہمیں جہد و تچو تاگا گوازیں تاکہ بلوچی زبان و لفظاں کے دیم روی بیتا پری ہاترا ایا میتگ میتگا شتا بلوچی لفظ مچ تگا بلوچی گال بلد سید گنج ردو بنداتا سید ہاشمیہ زانتا کہ یک زبانی دان گرامر و رہبندی مبی گڑا آ زبانا رو تک نیست آئیے زبان زانتی تکا کار کتا بلوچی گرامر کتاب بلوچی سیاہ کے راست نویسک نوشتا کتا سیدہ ہما زمانہ کا بلوچی شعر نوشتا کتا گڑا آ دورا بلوچی شعر بون گپاں بغیر دا چہر شبینا اردو و فارسی نمونک بتگا سیدہ انچے شعر نوشتا کتا کہ زبانش بلوچی تفاوتا چہر و شبین بلوچانی تہذیب و دودمان آزورتگا انگر و ترنگال تراپکنے ترمپ سچکانی سسائے وڑیں شعری کتاب چاہیے وڑیں شعراں پر رہا سید ہاشمی یا بلوچی اولی گیدار نازو کردان کی کتاب میر گیند نقدی کتاب چکا سنگ نوشتا کو تگاں یہ زان تک دا یک زبان یہ لفظاں کزگار نبی آ زبان زور و ناتوان بھی ہمیں وڑا سید ہاشمیہ بلوچی زبان و ادب ایک جائزہ دروشما بلوچی زبان لفظاں کی دفتر نوشتا کتا ماگا ناما گران ببین گڑا سید ہاشمیہ لفظاں کے ہمک تہرا شاعری فکشن اور نان فکشن آوتی بہار ہوار کتا وہ آئیے مول مراد بلوچی زبان دیمروی بتا وہ ہمیں لفظاں کی تہراں شاہگانی آرگ بتا سید ہاشمی لفظ بلد سید گنج ہمیں گپ پہ رہشونی ہیں کہ ماں بلوچی ہما لفظ و گالاں بے پہریزیں کہ بلوچستان و ایدگے بلوچانی دمگاں گوشگبان سید ہاشمی بلوچی سیاہ کے راست نویساگ بلوچی زبان گرامر و رہبند کتابیں سیدہ مارا لاتے بنک کی جیڑا گوشتا چا آئیا پدم آئی بابتا تران و باوست و باز کتا بلے بلوچی سیاہ کو گرامر جیڑا انگتا ہماوڑا ہستے مارا سید ایک کار زبان زانتی و سائنسی تکنیکا دیما برگیں بلوچی گرامر و سیاہ کے جیڑا ہلاس کنگی سید ہاشمی شعر مارا پیش داراں کہ بلوچی شاعریہ ماگوں بلوچی ربیت و تہذیب و بلوچ سرڈگار حد و سمسراں دیمروی بدیں بلوچ جاورحال و نفسیات ہوتی شعراں درنگاز بکنے سید ہاشمی کہ صحیح و در کے صحیح نوشتہ کتگیں کتاب مارا ہمیں سکینہ دیانت کی روایت دیما برک و بلوچی لفظاں میاں استمانی گیدارانی ہمسر یا سرکنک بھی سید ہاشمی ناگ سید ہاشمی تاریخ نویسی اور سید ہاشمی پر بلوچیت تکاثری ہمیں گپ درشان و درنگازیں کہ ماں بلوچی زبان و لفظاں کا دیمروی بھی دیے پیشیا کار بکنے گو وحد و زمان کا ہمگام و ہمسر بکنے اگام آئی کاراں کنگائیں گڑا ماں سید ظہور شاہ ہاشمی رستگ راہ روانے اگام بس آئیے نامہ دیوان کنگ او وتی کتار سزا کنگائیں گڑا اے نہ سید ہاشمیہ درکاریں نہ بلوچی زبان در داوا منت وارا دگروچی دگے ہمیں اڑے بن گپیا شمے دیما حاضر ہوئیں اگاں شما میں چینل سبسکرائب نہ کتا گڑا لما سبسکرائب بکنتے ادا شمارا بلوچی بابتا بازیں ذات و سرپدی دستکپی